Nalor ka pule puthi hapo ki kamera kelas ban tip ya ka thok katar ban banyo ya ka jingnang jingstan ban ka jingpan pro japing keyboard pniat school jong school RCUP school kabadan hak shenong paham mauleng ar pomer ribah district kibal penlong ya ka inter house sports meet arhajar ar penreu hakini ki lais ngilanter ban menda kasngi kala poino sya ka jingpan ha perda ya gene ka lempung ilekai jong ki khna hakini ki inter house lai shimbenta shirhem dagi kena school ki bala penlong ha ki jat jing ilekai beper ki bakentup nadu ka high jump ka long jump ki jing kop mare ka basketball lembat ki wei kum ke jing ai mensim ye ki nong penia jong school RCUP school pahamo leng ar pomer lawan bani shimbenta no ba Marcus Martin ubere wei ne girang ba nong ilam ka them ribhoi bal 1 point ban penha perdano ye ne ka inter house sports meet 8000 ar pohon reu ha ka jing non lang ki board penia school kentup nadu headmaster jong school ubabu lambat rani ki nong hikai ki khna school lembat ki wei haba ajing kran nakaliang uba Marcus Martin ulaong bagi khna school ki de ban burom ye ki nong hikai namar ki nong hikai ki de ki kmi ki khpa baar nak banta jong ki haba ki don hapo ki kamar kelas bat shushu ulaong bagi khna ki don ye ka lawei nak banta ka imlang salang hapo ki shnong ki thau bat kum ki khna ki deru ban pule minot top halaki lennong kon namar ke jing pule kot kan wanra yo so ke jing job ha ke jing im ke jongki To place them of green house, fancy house, and the girls middle girls. Terrace. School. Once of the time,
Kimdai tang ki nong tebak isyarat tang na school. Handai bisa kenal tang kau. Kau keman tu. Jadi ki kelas 10. Bagi dia kami baar kecuali pagi baar kecuali. Kau pihaban pulau miki tum kita kami pagi baar. Hikai bi yang benang besar. Odong ba, nalalai, nak kena ke school, tapi apa ibu cakap ibu benda, iklan lo yaki. Nama apa lagi iklan ni kata, bapun lagi kena kecungi, kimpai kemat, bagi ni kindai kikmi bagi kebabaan kecungi. Ya kena hikai kebapi, ya kikmi kikba, ya kena hikai. Kau berpikir ialah deh. Nanti pelengkap, karena kebentar ke school, ke si bentar bergerak. Hari ni kam por kebentar ya ka, annual permit kecuali. Kini kau na kecil kai, kalau kepala kentut, hakalat boleh kaboong. Ke sport kedai gawe nak kecing ai kapag kerpang tam ya ki sama ki ban shim ya ke bentala benong anda pila kamsan kamrun ba anda pil shim makane ka cigi kai ke ba kini kai jumpi ki ong makane ka sport ke ba shim tam haga klimat ke belkon mrei pi kenal ba kedai kalat namta ke jumpi. Opportunity kita kedai kita kalat kita nampak kepok untuk nasib kujubi. Apa pule bila Thai ban pule nggak bisa mentai ke sport ke pentemai ya ke perhat ke pertanyaan kujubi. Kapelai ya kini kicimut perhat kibam nulung kiba bersyukur ia ka imla ka salah. Bila lebih kebat, habide ber kejilang ka sport, apalagi lagi jimpule. Karena gue kedai kiong kedai kata kalah kelangan kabai lebih ia ka kata physical fitness ke biong latin away. Pihak pensimha, makanya kedai gue kelat. Kapag terbang nam tajuk bi kikun semua berkata, bagaimana cakap, bagi si mentah kaps ilekai. Bodong ba, ngambil medal Thai, ba isa kana imes, ipsim lain ngerap yang apa dengan hamstad bermare, ane bantai basketball, hambun, bonskor, no, kencing betul nanti jom kini kai jumpi bani madan namnya ni madan ibadah. Kalau kencing betul nanti bi bapin boy syaraton segi madan kibah. Kini nantang kata kencing thang yang kata kasyarit ha kajaka kabanginong kabang habat be jingsai. Kenalu kelas kibah bisok lalu ke nursery ter hadu kelas 10 ini nak ke school napa pen prescribe ya kata ka cimut hat banding pendiru ya kata ka jingsorong ba isar bulba dani sar jumpi beri hat ilahi kai bi ya gelenti kepada buat hatu kerana pada sekolah lesson apa nom apa yang ketong bagi no hikai kisumpi ki IT men pat musim ban hikai nak berta berbeda mabi nam tak kalwe kepada